خب درود هموطنان عزیز، برادران گرامی عالی قدر و کامپیرک کامنت نویسه که کمیسی کامپیرک می نویسین که کامپیرک های کامنت نویس. من شما را میبینم راستی میخندم. امروز کم ترکم باشه در هم برای بگیم کامپیرک های کامنت نویس خواستم فکر نظر ما بگم. امیدوار هستم شما خوب باشین، پگاه میبینین، بیدار بودگیتون حاجی میبینین. عیناً ما در ساعت 1 شب اولا که پیش و پیش گفتیم گپو پای قدم مبارک بابای جو بایدن در کشور ما در پولشا خیر مقدم میگویم که همیجا به دست آمده است. بعدا در برای بگیم که کامپیرکو صحبت میکنیم. من واقعا هم بعضا حالتا کامنت رو میخونم، کامپیرای دوره قدیم در یاد میزنه، بعد خندم میگیره. میگم یعنی همین سبب است که همین امام علی تا همین درجه مردم آوردگی است که یک جوان مثل یک کامپیر می نویسد. ای خدا بزنه تا کسافت، ایت دروغگو، ایت شیطانه، ایت چی دروغ میگوی، اغوا میدازیه. ای باور کنین تا نگاه کردم استم هیچ عقلم نمیگیره که من یک جوان نوشته باشه. جوان عصر 21 رنگ کامپیروی عصر 20 می نویسه. عصر 19 کامپیروش وری نوید کده کامنت می نویسه. من کامنت را می خونم که نوید کده می نویسه. بعضیوشی چی نداره، هیچی گپ نیست، یک قرات می نویسه. من حیران میشم، میگم نخود همین مردم ما توی نمی درجه را خلق ما اتستلشیدگی است. یعنی همین قدر قفا رفتگی است در زندگی، هم قدر ماندگی است این مفکوره مردم من که یگان دلیل، یگان فکت، یگان اسناد نمی نویسه که من در یک جایی که دروغ گفته باشم، اشتباه کرده باشم. البته انسان به اشتباه نمی شود. البته انسان به اشتباه نمیشه و ما هم اشتباه دارم، شما هم اشتباه داره، امام علی هم اشتباه داره، همه اشتباه میکنه. انسان هست خطاگی هست، انسان هست خطاگی هست. اما نمیدونم مثل یک کامپیرک می نویسین، مرا درد میکردگیش همیجا است که نمیجا مرا درد میکنه که یک هموطنی ما، یک جوان عصر 21 باید در همون نوشتن بگیم که یک چیزی فکت زمانوی قطعی باید یک کامنت بنویسه. همون بخشی را روز کنم، همون وقتی که خوندی کامنت هم انسان یک کم ترک راحت کنده، یکون فکت اسناد رنگی کامپیروی باور کنین که قدیما ها می نویسند ای خوند بسوزد را، ای خدا زدت شیطان، ایت شیطانی، ایت اغوا می دازی، ایت همه هم کومنت هست. همه هم در غرور تو میگن که همه کومنت ها نوشتن. یکی نمیدونم ای مطرح فلان کنم مطرح ولی یا تشبیت گفتم خیلی ببرو خیلی تری گپ زدنی در کومنت نه، خیلی تو ببرو قطعی ما در فیسبوک صحبت کنیم. دینگوز زدگی دیگه هم تا گفتی همون گپو یا تاش نه چند تاش میگم خیلی بیا صحبت کنه، هم تا دینگوز میزنه گفتی همون گپو جنگل گوز نمیویش دیگه که جدایو. اینمی قدر دخ دارین، اینمی قدر بگیم که همون
ғайрат ё ки мафкураи комментнависӣ дорем да ҳамватанои азизам. баъзан ҳолатҳо ҳамин мафкураи комментнависиам як чиз аснод мета. ҳамин логична ҳамин рӯза суҳбати ман дар ҳамин кампирски комментҳо зиёд шидааст дар фейсбук дар бигем чӣ биё як чиза логична фикр кунем. ҳамин Тоҷикистон чанд дараҷа хунук мешавад зимистонда? ина мисол як 10 рӯз хунук шид. 10 рӯз хунук шид. неки савол ба шумо ки ҳамин Тоҷикистон аслан умуман чанд дараҷа хунук мешавад ва чанд рӯз ва кадом моҳо аз кадом рӯз то кадом рӯза чанд дараҷа хунук мешавад? бе логична фикр кунем. бача ман мегум аснод қатъи бинависем ки ман дурӯғ мегум шумо да ягон чира ё аз пеши худам гуфта истодам. оддитарин чиза ман баротон мисол меорам. ҳамватани азизам, биё ту мардак ҳастӣ, биё ту логична фикр кунам. хе просто фикр кун ки чанд дараҷа хунук мешава ҳамин Тоҷикистон солона? чанд қа мешава? оё дар ҳамон 12 13 дараҷа 8 дараҷа 17 дараҷа максимал хунуки мо чанд мешава? ҳамин 22 23 мешава. ҳамо ҳам 2 рӯз 3 рӯз 4 рӯз мешава. ай ӯ зиёд намешава. 3-4 рӯз дар кӯҳистонои мо барф мебора. ман қоил ҳастам, бале бигем то қариб 1 метра барф мебора. не ки 3 рӯз баъд ов мешава мерава. 3-4 рӯзда ов мешава мерава. ҳамун болои кӯҳҳо агар ҳам баландиҳо намона барфҳо, яъне то баҳора ин тарафаш намемона. ҳамин тарафи камтар поёнтари ҳамун миёнаҳои кӯҳҳои ин тарафаш намемона. яъне ин маънои чира мета? ҳамин қаборидагӣ барф ов мешава. ва ин ов куҷо мешава? гуфтагӣ савол пайдо мешава. чаро мегӯянд ки дар зимистон ов кам мешава, дар ҳолате ки дар зимистон мода бигем тирамоҳ бориши хуб мешава, соз мешава. зимистонда ҳеҷ набуданда 4-5-6 бор барф мебора, ов мешава. барф намемона. агар мода ӯ яхбанди ӯ хунукӣ боша, пас значит бояд айсари ҳамун замистон ки барф бояд ов нашава, то баҳора бояд барф ов нашава. дар ӯ ҳолат агар мо бигем ки мода яхбандӣ шид, бигем ин чиз меарзад. мо логична фикр кунем ки мо ҳамагӣ 1 моҳ ё ки бигем ки ҳамин як 15 рӯз 20 рӯз хунукӣ хуб дорем. як хунуки бигем я яхкунакон мешава камтар ва баъд аз ӯ дига намешава ҳеҷ чиз. ҳамун яхам ҳамун қадаре ях мекуна ки ҳамун болои агар ҳамун ову ҳамун чизоро нигоҳ кунӣ, ҳамун 5-6 сантиметр ях мекуна. 5-6 мегӯем миллиметр, як 6-7 миллиметр ях мекуна. 1 сантиметр 2 сантиметр ях мекуна. ӯ ҳам ҳамун ов мешава мерава. ман ягон бор дар зиндагим надидам ки дар ҳамун чандин сол дар Хуҷанд зиндагӣ мекардам. зимистоно ҳам қадар яхбандӣ мегӯянд ку хунук мешид ку хунук. ман ҳамин қайроқум мерафтам, ҳамун лави баҳр тамошо када мешидам. чиста ку одами вегетарианам ку ягон вақт рафта дар ҳамун ҷо ягон я брида ним брида гӯшта дар болои алов монда, гуфти ҳамун гапо одам вегетариан салат палат қати ҳам гӯшта мехӯрдам. ман ягон бор надидам ҳам қайроқум ях карда бошад. бо Лелнобод хеле минтақаи хунуки мо аст назар ба Хатлон, бигем ки Хуҷанд хунуктар аст. аз он ҷумла дар худи Бадахшони мо болода бале яхбандӣ мешава, болода уҷа мо надорем ягон гес пес ягон чӣ надорем. ин тараф поёнош барф мебора ов мешава, мебора ов мешава. уҷа зиёдтар мебора барф, уҷа бо ов мешава. аммо логична мегум фикр кунем ки
дар ҳами 10-8 дараҷа куҷо ях мекуна? Тоҷикистони мо айсари замистон то охири зимистона якчанд рӯз мо метавонем ки ягон 23-22 18-17 дараҷаро бигем ки мебинем якчанд рӯз. боқӣ монда 11-12 8-7 6 5 3 минус айнамеда места. дар ҳамин минуси 3-5 чӣ ях мекуна? мега яхбандӣ зиёд шид, мо чӣ кардем? биен шумо аснод биёрем барои мара, ях биёрен нишон битен, бирен сёмка кунен нишон битен. ҳар гапе ки ман мегӯм ҳамун камбудиёша нишон битен ки ман шумода дурӯғ гуфта истодам. яъне яхбандӣ воқеан дар тоҷикистон шид, сахт яхбандӣ шид. нишон битен ҳамура манда нишон битен ки ҳамин яхбандӣ шид. ман мегӯм ҳамин сол 10 рӯз барф истод. 10 рӯз, ай зиёд не, 10 рӯз барф истод, замино ях карда. ҳамудам овои калон ях кардагӣ нест. барои чи аснод барои мардум сёмка карда нишон наметен. ҳамин новостиё як одам 3 километр мошина зиёд ҳай куна, мегирен дар телевизорҳо нишон метен ки сурати мошинша 3 километр ҳаракати нишон дода аз нишондеҳи раҳ боло ҳаракат гуфтани чиба зимистонда намерен дар болои ях ягон мошин ҳай намекунен, нишон наметен ки нами озера ё ҳамин баҳри мо инамхе ях кардагӣ аст. барои мо мушкили ов дорем, танқиси ов дорем. гуфтаги чира чиба сёмка намекунен, нишон наметен? сабаб чи аст? ҳамина нишон наметен. ин аввалин чиз. дуюмин чиз, инами ҷамъ ҳамун чиёдам аст, ҳамун гесода ток мемонанд. зимистонда агарам хеле яхбандӣ шавад, наме чанд волт ток мемонанд. ҳамун сетка орияй попловок дорам, та мекашанаш болои овда. ин реально ҳаст. хеле попловок дора. ҳамуда ток мондагӣ наме чанд волт ай. ҳамун мекашаш, ҳамун яхшавӣ намемона ова болоша. тай ов ях намекуна. ҳамун боло ях мекуна. ҳамунра яхшавӣ намемона. ҳамун миқдори муайян да мекашанд мемонанд, ҳамун ях намешавад. биен ман логично шумо мепурсам, шумо ранги кампир менависем. ба худо ҳамватанам ҷавон, ҳамин кампир наша дар ҷавонӣ. ту як ҷавон ҳастӣ. ту коммент навиштанда дуруст бинавис. як чизе бинавис ки аснод дошта боша. як чизе бинавис ки майли, ман намегӯм, ман хато менависам ҳарфора. кулобӣ менависам. ман адабӣ наменависам, ман кулобӣ менависам. баъзеҳо мегӯянд хато менависӣ. ман хато наменависам, ман просто кулобӣ менависам. кулобӣ хати хатогӣ надорад навиштои ман. майли грамматика нанавис, аммо чизеро бугӯ ки аснод дошта бошад. биё мисли кампир наша ҳамватанам. дар ин сини соли ҷавонит мисли кампир ноид карда менависӣ, нолиш карда менависӣ. як рафтори кампирӣ дорӣ ку итуда намезеба. Ман бовар ку баъзан ҳолат мешинам, ҳама рафтеста бошам раҳ родаку фикр мекунам, мегӯям ҷавонои мо кампир шидан, мегӯм дар ҷавониш. чӣ хел шиданиё? чӣ навиштан аст? ту дурӯғгӯе, ту шайтоне, ту машин, ту аз гурӯҳ биромадӣ, бо аз сиёсат гап мезанӣ. инҷа причём сиёсат, причём гурӯҳ? мо дар инҷа бигем ки политсия ҳаст барои бобои Ҷо Байден. ман ҳозирам хеле экрана як бор ай пеш ҳама гузаштанда мекишам, хос ба хотири шумо. баъд гирён мекунам, шумо набироед. ман мекишам. энаво эфир да омадем. узури зиёд аввалан аз ҳаматон барои хотири бобои Ҷо Байден буд. ҳама ҷуда истодагиан ҳозир бигем барои бехатари бобои Ҷо Байден. барои ҳамо мефаҳмем ёрам корошон аст. ёам бигем ки бехатарӣ, яъне аввалин инсони бигем яке аз давлатҳои
یکمین دولت روی دنیا بگیم یا من خیلی به خطرش نگاه میکنم اما دیویژنیو را ما نمیکنم. ببینین که یکی اولین پرزیدنت دولت اولین قدرتترین دولت پرزیدنتش در این کشور هست دیویژنیو را ما نمیکنم. دیدسته همه ایجا بگیم هم خیلی چی هست شاید اگر من کنم همه 20 minut 25 minut تو همون گذشته رفتنش هست بعد از او که سراز هوی میکنه یا 15 minut پرزیدنت خودش چند قبل گرده من نمیکنه پرزیدنت اینجا پروا نداره اما بگیم هم خیلی حاضر میدونه نه یعنی که یک پلاژنی وینی است روسیه دیوانه شدگی وقتش است با این همه قدر بگیم حالت که با پولشا در روسیه نزدیک است با روسیه در نه مبین اروپا هم یک کانسبرگ گفتنی زمین گرمانیا را که ریپاراسیا گرفتگی است او را کوز بم باید بگردونه بگیره اونجا رفرندوم میگذاره اونجا طرف گرمانیا میگذاره اونجا را گرفتگی است. ببینین همه قدر حالت ده همه قدر پلاژنی وینی هم خیلی سیتواسیا ده بگیم که رها سپکوی است بگیم همون پلیسا کاری خیلی چونه میکنن یک امامعلی را ببین در درون تاجیکستان برای سحر باید کرده برود ای ساعت 3 شب را همه بندن تو ساعت 11 را امامعلی ای خواب خسته او راه گذشتن شد را همه بندن چی که به امامعلی هر یک 5 متر ده یک میلیسا پشت طرف راه گردونده میسته روش نمیگردونه او طرف نگاه کرده پشت طرف راه گردونده میسته بگیم این قدر بگیم ببینین میترسه این قدر ترسون چک است اینه را ببینیم با گوی جوی باید نه بپشه گفتی هم گپون اشتیا که 100% اومده است همه تشنه همه کار کرده است همه پای زندگی شاید برای که اون یک دوستم اومد بعدی ما اومد کرده گفت که هم تو اومدم بستگی بود ما دیگر راه در اومدم گفت ما گفتم نمیدونم ما یک نیم ساعت پیش گذشته بودم بستگی نبود راه گفتم هوی بود ایستادگی بودن پلیسیا گفتم هوی بود راه یکم پرابلم نداشت و گفت نمیدونم شاید گفت ما گفتم значит همون گذشتن در بستگی ایده 15-20 minut همون بگذارم برون سراونا واقع او ویپن ویپ که اولین چهروان یکی از دولت با قدرتترین نیروی دنیا یکمین دولت جهان میشه او را پرزیدنتش گفتی هم گفت زولت در قیمت هیازید اتاک نشته که یکم پرابلم نیست خیلی بگیم که قفا سرکنه که پیش سرکنه که ها بوده و رهب باند ایتاری گپا وجود نداره اینجا هم بگیم که نپالیت چه درست همون نیسته تمام اگذاری میره پای همون زندگیشه انا خلاصی گپ هموطنای عزیزم من بابای جو بایدن در گذشتم رفتم هموطنای عزیزم ببینید شما مردکین شما رنگی کمپیر نشین در رفتارتون در گپزنیتون در نوشتنتون زغ زغ جینگ 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 کده می نویسین کو خیلی جینگ 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 نشین همین مردک باریشه در نوشتن مردک باریشه اسناد کمبودی بهبودی بنویسه نمون چیزی که اسناد داشته باشه باور کنین شما وقتی همون رنگ یک کمپیر می نویسین که من خیلی که زیق میشم ده میگم که همه هموطنی ما باور که بیچاره خیلی از زندگی هم خیلی بگیم که قفا ده اثر قفا ده زندگی میکنه هموطنی ما در نوشتجاتش مثل یک کمپیر می نویسه وقتی ما دروغ گفتم یا تو دروغ میگوی یعنی که این چیز واقعا بگیم که یک کلمه نادرست است که تو دروغ میگوی
майли аввал ман дурӯғ мегӯм аснод биёр бия дар бораи хунуки тоҷикистон мо гап занем чанд градус хунук мешава ҳамин айсари зимистон то охири зимистона ва чанд моҳ кадом моҳҳо чанд градуси хунук мешава то ҳамин вақта мо ҳам фарзанди тоҷикистонем ягон вақт тоҷикистон 30-40 дараҷа хунук намешава ки яхбандӣ шава тоҷикистон 18 17 15 16 14 8 7 5 3 2 гуфтиам гапо инам хел хунукӣ мешава инами хунукие ки яхбандӣ шид бар гуфти шумо ҳамин 10 рӯз халос чанд дараҷа будаме чанд дараҷа 22 23 22 буд 21 22 шид 10 рӯз дигар тоҷикистон тари хунук шидагӣ нест дигар хунук намешавад дар куҷо шумо дидем пишти ҷубори хонатона диден ях баста боша дар ҳамин зимистоно 22 мегӯяна бародар шумо ҷубори пишти хонатона диден ки ях баста боша не надидаед мо хурд будем дар хурдиҳои мо воқеан ях мешид намедонам чанд дараҷа мешид воқеан ях мешид пиштои хонаҳои мо да хеле барф ов шида ҳавзак мешид ҳавзак аку ҳавзаки чиқир не як бигем я ваҷаб ду ваҷаб ов ҷамъ мешидам пастиёда шумо ҳам медонед умедворам ки пиштои хонаҳои шумо ҳам хеле ҷавобад ва баъдам хеле ях мекард ҳамо ҳавзак ях мекард ҳамон ов ҷамъшидаги ҷо ях мекард ака гидета я ваҷаб чиқириш буд бигем ҳамин я ваҷаб чиқириш буд ҳамо ҳамин шояд 4-5 сантиметр ё 6 сантиметр ях мекард мо болоида лижа мекардем ва ягон одами калонтар агар ода лижа куна ё ки муза қатӣ мезад мешикаст тааш ов буд яъне ки ҳамун қадар хунукиҳои ҳамун замонда ҳамун ҷои чиқириҳое ки буданд ки ово ҷамъ мешидан я ваҷаб 20 сантиметр 25 сантиметр 30 сантиметр ов ҷамъ мешид ҳамун ҳавзчо мешиданд ҳамура ҳамун болош 10 сантиметр 8 сантиметр 7 сантиметр ях мекард ки мезаданд мешикастанд 5-6 сантиметр ях мекард инам қадар ях мекард қадар баланд не инам қа ях мекард намедонам 5 сантиметр бошаи 7 сантиметр бошаи инам қа ях мекард шо болои ариқомон ях мекард итари ях мебаст мемонд ранги парда вори буд баъд мо мешикастему яхҳора мехӯрдем ташқати ов рафтан мегирифт ҷуборода ҳаматон шоҳиди ҳолен наход як данғарагӣ бихеза шуморо имрӯз фанк нагуфта ман барои шумо як аснод гуфтам просто як чизе гуфтам ки и ақли одам да туғри намегира як гов биромадааст моро фан карда истодааст ки мо наход ҳамин қадар лоқ бошем гуфта шумо да ман ба ин маъно гуфтам ки ҳамватанои азизам наход мо ҳамин қадар лоқ бошем ки як гов хештан моро фан кардеста ки яхбандӣ мешава ҳар сол яхбандӣ шид зимистон шид сол хунук омад гесҳо ях кард ях кардаги нест гес ях намекунад гесу тари ов ях намекунад дуруға и чиз ва мега зимистонда ов кам мешава дуруға зимистонда мо камшда 5-6 бор барф мебора пастиёда бо болода 8 бор 9 бор барф мебора ҳама инам барфа ов мешавад я мебора я офтоб мебора я офтоби тоҷикистона медоне хитона дар зимистон я офтоб бибура барфаро ов мекуна мепартояд айс мебора я рӯз 2 рӯз мебора ай тараф я рӯз дига офтоб ҳамин ҷарахас мекунад худо мебурораш ку ҳама ов мешава мерава дуруғ аст момаи ма дар кӯҳ зиндагӣ мекунад тағои ма мо аз хурдим ҳамҷа мерафтем ҳам барф меборид мо ҳамин 2 рӯз 3 рӯз дар ҳам барф бориданашда килёнкара гирифта кӯҳ биромада поён да лижа мекардем
баъди 2 рӯз 3 рӯз я офтобам мебировард ку ама барф ов мешид мерафт наместа ов яъне ки утари ҳолат даст значит яхбандӣ нест намешава логично фикр кунед сатил да ов бигирен дар берун бимонен дар ҳамин градусе ки хунукии мо дорем сатил ях намекунад чӣ хел як гусала мехезад шуморо фан карда истодааст ҳамватанон мегӯ мағзи сара подключат кунед як бор фикр кунед логично фикр кунед ҳамватанои азизам ях намекунад мо ӯ дараҷаи яхбандӣ хунук намешава мо ӯ дараҷа минусда намерем ӯ дараҷа минуси мо наместа агар минуси 20-22 ам бошад 2 рӯз 3 рӯз мешава баъд ё автоматӣ мо мехамбем уже 12 13 8 7 5 яъне ки нами аз ҳами 3 2 3 аз 1 2 3 то ҳами 8 9 10 12 бигем ҳамин мобайнода мода хунук мешава боша 13 14 15 баъзи вақтҳо 17 18 мешава як рӯз 2 рӯз иам як рӯз 2 рӯз дар ҳами 3 моҳи зимистон як рӯз 2 рӯз ҳами 17 18 хунук мешава ин ҳами солаки як 8 рӯз 10 рӯз 22 хунук шидааст ира гирифтан биромадан мо да хунукӣ омада имсол яхбандӣ вазмин шиду гесодаву анаки мо гармида свет эконом мекунем и фантастика аст фан карда истодааст ақлотона гирён кунед ҳамватанои азизам асри кӯҳнада намонед шуморо фан накунанд шумо ҳушёр бошед чӣ хел хунук шид савол битен чӣ хел хунук шид чанд рӯз мо чанд градус хунук доштем аз аввали зимистон то ҳами охири зимистона то имрӯза мо чанд градус хунук доштем ин 18 чилаи майда биромад 18 биромад аз ҳамун то инами то чилаи майда биромадан ахаина бо майли бо то баҳора майли бо то 21 дигара иҷозатшон метем то ҳамун рӯза ҳисоб кунем аз ҳамун начала то началаи баҳора ҳами 4 моҳ мегем дар ҳами 4 моҳ мо чанд градусӣ хунукӣ доштем мо ноябр чанд доштем декабр чанд шид январ чанд шид феврал чанд шид мо метавонем амира савол кунем дар ҳукуматдоромон ки кадом моҳҳо хеле мо яхбандӣ доштем ки мо ин қадар яхбандӣ кардему ин гесои мо ях карда мо имрӯз аз электричество бояд мо аз свет аз барқ танқисӣ бикашем метавонем ҳамин савола карда метавонам вазир буд аму намедонам ки буд аму гусала сифате ки биромадааст гусалаи бешох хворӣ аму коғоза нигоҳ карда ко менавишта додааст фан карда истода метавонад ки бибироя ина савол ҷавоб кунем дар аму боду ҳавои тоҷикистон боришот чанд қашид хунукиҳо чанд қашид чанд рӯз яхбандӣ мо доштем чанд сантиметр ях бастан овои мо метавонам бояд ира государство отвечат кунад ки фалон геси мо аз 5 сантиметр то 10-15 сантиметр ё ним метра ях баст гуфта факт оварда аснод оварда метавонанд ки бигӯянд ки чанд градусда чанд қадар ях бояд банда ман шумода ира мегӯм аз шумо мебироед баъзе кампирсифате намедонам мебироед ранги кампир бори сияпушат бикиша ҷивунамаргит бикиша тармаргит бикиша нӯширгирӣ ты сағираи ты ҳароми ты дурӯғ мегӯӣ дурӯғгӯӣ иғвоандези чӣ комментаё нашав бара ты кампири ё ҷавон ҷавон бошӣ биё аснод хати бинавис куҷои гапи ма дурӯғ аст ты аснод хати инами гапи ма да бинавис ки аз фалон мо инам қадар хунук буд инам қадар ях бандӣ шид дар нами градус ях мебанда озеро ях мебанда гуфта ты бугумада нишон бите дидесен дӯстои азизам ино аснод надоранд ино далел надоранд ино як кампираканд ё вақти коммент менависад ку датаи комменташ ҳай баракаллоа мома гуфта менависӣ мемонӣ
این هم بعضی کمپیروی که مسافدش میبره کو، بعد آدم پیر میشه میمونه مسافدش میبره، بعد نخیل بگیم گرنگ میشه کو به مسفید. این همی کومنت نویسوی ما بعضیش رنگ رو همون کمپیرن نیست اسناد. من بعضی روز کومنت می نویسم، من سوال میتم، شما سوال داده بنویسید کومنتاتوندا، سوال باشه، اسناد باشه. که ما باید من فکر کنم که من چی گفتم. اما شما نمیدونید، نمی پیش خودتون نمی سیاپیچاکت بکشه، جوان مرگت بکشه، نمیدونم هیچ نمیدونید ترا چی ببینید کجیله و کرد چیه چیکار کنم. چی با ترا سر سفیده چی با ای گروه برو مادی رفتی یه بچه. من نه گروه گفتستم، نه بینی ما گفتستم، نه سر ما گفتستم. من شما دا هوای تاجیکستان گفتستم، گپ در دیگر جای یا تشنشتم میگه که اردام نمیکنی مرا. میگه که باور کنید شما خیال میکنید که ما همه پول دارم، شراق باید گفتگی اینجا رو کمبودیش حل کنم. من امروز کمبودی سر شما را حل کرده استودم. شما ببروین مرا فردا انتخاب کنین. اگر من میگم که من ذوق ندارم تر جوده، من کیف خدمت همه چی بالا میدونم در این روزا دنیا من نمیخوام سرمگیج کنم بگردم. نیکی اون روز اگر ما ответственный در حکومت باشم، در سر شما ответственный باشم، یک آدمی که اگر کمبودی کرده یا چی نه حالت شما مرا بگین که کمبودی است، حل کیره. ما وقت بحث یک انسانی رهبر ما رو حل میکنم. ما یک انسانی پای نمی زندگی خودم هم جنبیده گشته استم. این ساعت یک دی شود بگیم بابای جو بایدن اومدگی خواه من این کار کرده استم برای ده تنگه پول کار کنم گفته. این ساعت دوز ده میشود، این نوجه یکنی میشه دش دیسته. یکی ما گشته استم آلیم ده تنگه کار کنم. ما تر ندارم زیادی که بگیم همه را دست گیری کنم. این هم توغری بفهمین، یعنی توغری بفهمین. باشه میکنم، نباشه نمیکنم، ندارم نباشه. وقتی یک آدم یک مشکلی را گپ زدی و گفتی که اینا مشکلی هستن، اینا را باید حکومت حل کنه، در آبر اومده شما گپی خوب زده استین مرا یاردم کنین. نه تری چیز نمیشه. من ندارم یاردم کردن، من ریال نمیگم. شما اگر در جای ما ببروین نوازی ما 18 ساعت چیت کار کرده استم، یک سوتکه 24 ساعت های ببروین 18 ساعت کار کنین، بعد خیر صدقه میکنین یاردم میکنین یک کسه. برای چی 18 ساعت ما کار میکنم؟ برای نمیرسه. اونجا مادر است، اونجا 5 تا یتیم یکم است، 4 تا دیگه یتیم یپم در اونجا است. انا بگیم هم مایو چشموش 4 که باید ما او را نان بخرم بتم، باید او را آرد بخرم بتم. نمیشه. ما باور که ندارم خیلی زیادی طرف ما دموی که یاردم میپرسین 1000 آمدن که بخشش من نمیتونم تر زیادی ندارم بتم. شما رفتم جو چای خودم بعد گوتی همون گپو اگش نگیرم اگرم کرنای بزنم نیست. اما هیلا امو را هیلا میرسونم. بعد خدمت نمی خیلی دوستوی عزیزم هموطنوی گیرومین برای همو از کامنت نویسا همو کمپیرکو خواهیش میکنم. کمپیرکوی عزیز اما کامنت نویسی که مثل کمپیرک می نویسین خواهیش میکنم اسناد خطی بنویسین. یک آدم بیگانه هم کامنت شما را بخونه. دوستای ما بسیارش خارجی ها
ҳамун комментҳои шуморо хеле автоперевод дорам телефон. Наму комментариям та меҷиқаку перевод мекунам. Ба перевод механда мехонанд механданд. Ба худо ку механданд. ин мега чанд солае мега ягон кампирай мегум не я ҷавонай охи дар Россияй дагим иҷо я ҷавонай механдам. Ма барои чи намеози ҳамин навора кардам. Ҳамин рӯз як дӯстам бигем ки комментора хонда ку хеле хандидааст. омад пеш меа ханди истайда мега ҳамин қадар мафкура ва маданияти мардуми тоҷик ҳам қадар паст аст мегада. Чӣ навиштан аст мега ҳеҷ чиз. И чӣ навиштан аст мега аслан. хоҳишай шумо яъне моро мегӯн обрӯи ватана паст мекунед. ба худо шумо бештар аз мо паст мекунед. мо дар вақти навиштан кӯшиш кунем далел қатӣ бинависем, факт қатӣ бинависем. инами мисол бинависен, моҳора хунукиёша бинависен. мо ҳамин соли гузашта ёки соли пеш чанд қадар мо хунукӣ доштем. оё дар ҳамун хунукӣ ях мекуна ҳамон гуфтаиё меёра бинависен. мо дар масъала суҳбат кардем, дар масъала бинависем. бо хубтару зуртар мешавад ҳамватани азизон. хулас бигем ки ҳамин хел аст. илтимос аст шумо камтарак мафкуратонро бедор кунед, камтарак ақлотонро бедор кунед. инами соли намиҷам хеле хунукӣ шид, яхбандӣ шид ба гуфти ҳамон ҳукуматиё хунук шид. яке ҳаминҷа ов ҳастай бигем ки ови дайро вислова меган ях накарда меов. заминои хеле камкам ях када, яке ов ях накард. ҳамин ҷара хунукиш ба фикрам аз Тоҷикистон да зиёдтар аст. градусош аз Тоҷикистон дида зиёд аст хунукии ҳами Аврупо. яке ба ҳамин нигоҳ накарда ҳамин ях накардааст ягон ово ки аз Тоҷикистон хунукиш зиёдтар буд. ӯ просто шумо дар хона мемонед ку дар даруни битон ҷома қатихов меред. дар назаротон ки яхбандӣ шида хунукай охи. вақте ки тари одами хунукхӯрдагир ҳамин як бор дурӯғ бугӯ ку дар бораи хунукӣ бовар мекуна. барои чӣ? барое ки ҳама аз сари зимистон то охири зимистона бесвед хунукида буд. як бор бугӯ яхбандӣ шида буд ку уже автоматӣ бовар мекунад. мега рост мега яхбандӣ шида буд. ман барои ки сахт хунук хӯрдам ҳамин зимистонда шо азоб кашидам. яъне ҳамин хел мегӯй. дар асл дар Тоҷикистон мо хунук мешава. ҳеҷ ка намега хунук намешава. хунук мешава, аммо ба ӯ дараҷае бигем ки гес ях кунава, озераҳо ях кунава, яхбандӣ шава, ӯ дараҷа хунукӣ намешава. значит ин ҳукумат ва ин намояндои ҳукумат ва масъулони бигем ки соҳаи барқ нами дурӯғгӯякое ки биромада дурӯғ гуфта истоданд, ё факт дурӯғ гуфта истоданд. намешава яхбандӣ. метавонед дар ҳамин масъала фикр назаратонро бе стили кампирӣ як стили мардакӣ хати бинависед. илтимос ай шумо як одам бегона ман комменти шуморо бихона, мо автоперевод хати мехонам, аммо бихона як камтарак яке ҳамин мардуми мо як мафкураш хубтар аст. воқеъ бигем ки ҳамватанои азизам саломат сарбаланд хонобод бошед. ҳамо дам соат 10 шав шид. воина саҳар қати бояд бо бихезем бо кор бирем. воина намедонам 3 соат хоб мекунем, 4 соат хоб мекунем. ним хоб ним бедор гуфти ҳамн гапо бо мебироем мерем. воина ҳамин кам ҳам боша аз фурсат истифода бурда мегӯям як навори дига бикунем барои шумо. дар як масъала гап занем, як камтар мафкураро бедор кунем.
اون سهر با گفتیم اگر پای کارو پای زندگی همه حوال است خدون یابونتون باشه هموطن و عزیزم فکراتونا بکن پیرونا بنویسین خواهش های شما